eno ni bohu o kase wo ba cha osanigba no osmo no ba fitebe woni wo fane tumo beni oke wo re mi tuma ko ba cha no e ha wo ti wo yo yo ake le gapa almost to ewo yi no ye bi papa mi ni e ba se ne no ni sa ni ganda mi fe na to jole ke jole o ba kwe ni opeje lenche esumo na ke mo wala anyi abani o fane wo ba suma ko wala ke be enye ni se e kashi dani akon dani ana machene ni mini wo ni onake tume kume ni bani onake ame say is not right ake ame bahi na kai say shimeneji boni isa ake ni say me badomo weku onushi ni kokwe chianpie pia ni me baboti o chianjia mi ni wo fe mi ke ameke wo fe wona wole ake bena komi ye chian mi ni na kan bena obehigbe ona muni ole mi no maji na kanji Dzaase boye Dzaase moni badomo chian eye Dzaase moni badomo weku bena komi ni enyi ni ena woni ekashini gamanche alo lumukun niji woku nipa gbena alo niku e lehun moni badomo alo moni ta frache ye chiba mi enye mo alo gbe edule ni shian hele ime e shian gbejanu to we ke ibale ba ko nipa gbena no ni esa ni ko eke shian eke ta alo mi fun alo ni bi yaba be puno de ba ne ani alo ni ba bo yojo yin woku emi ona moni ole ke abrade jibo abrade ode ya unye bi ana efutu ode anele ake enye efe abrade chike ode jibo ni ofo ya abrade oke totomo ke na agba imba do kaji wo shi na kan jemi tutuntun Dzaase ka ode jibo ye manche ko ode jibo ye gbena epiye nike ode jibo oye sani onye na kaji mo ke yo bo ade kakri mo ona boni ole wonyeme ni je north ke africa se ke kumike ni ba domo we kumike ni biye da frache amefen ato amegbena ni ameke ganye ko me bana ta frache fomo gbejanu to ake mabote egbanshimi agu chimbo sani anya ni wokufe woku hia mahi no eni bi kumanu ona ke wo ke eyin yo chese e ba yin oyin se loji gangbe mu otini abeno na ko meji ode yo bi ye gan certain abo ehin she meni badomo woku apo kaji ka fraje yo amusumbi ni sani le hu ye ni sani na gbe na alo nuku e ko na ba ka ko gbe ne eche wo ke eche ja na alo nuku le ke ma je ni bi ne hu ta fraje do to ni le ke ni about start 2007 which is not right ake esa hani na kan nuku because je na ka cheme bashi je na ka cheme ba ka mu no ma na ka chieftaincy politics e mi wa party politics ona boni ole woye NDC woye MPP woye CPP woye DDP woye DPP kenike maje ni ne fe ake meneje na meneke chi akọ ni afio election keni na ke ha chieftains belena no kaji ta frache ode jibuwe ni je abrade jibuwe gbena ko me ni ka atai gamanchai kuma te ku ba e sister bi kwekwe muta bara ofori an kama fo ameyenu e ka yako adu fo ami no le gamanchai ne tashi e bi yin fako ti yo e tonyin le kenkren e nabi e ke ama usu ayan ni di teko amre e bi nu fo ukanja
Niji kwa mutabara. Ona boni yole. Shi echakwe niji gamancha ikumote emo kanja ke dumotu ke tuntana. La kele teaza elimina straight to Holland. Ona boni yole. Be wakaji waka wale ni declaration be wale it lasts for 6 months. She root of title forever. No okanja ke gamancha ikoniji gamancha ikumote kuma ke sister. Le ke chamni ni ekashi. Oga ona boni wakwa mi ake meni ba dumu ba to shian amina ba dumu shian bena e ko me ye ne sa na matai no ni oni ke confusion ba ona boni yole ni ka oye ta fracha je ni e ko lo o chale moko shishi ona boni yole shi yikejo obu ade route kashi mene ye gan manche yeli mi amaseshi e ka e shimpan aite session ji eni ba wa nkemba mene ko ayu obegbe ko na chole ta frache wo ye gbe edwe ni jo lumo ye abola tumba we abola no ji gamanche no atofo jo abola patashi gamanche wo fa se no ji gbese adontin abele woye abola wempre akwawu jajo ayo ganwolache ka abola aiku echepono jayo asafache mankata ona obegbe ko na chola abola pia because kwa etie judgment astate ko aka abola pia mi ake pia mi niji tumayi ebi epa amiseshi ona boni yole no me yene ake me bawa me badumo no na ni da frache gbene ko me ba mo mi akechi wo bana manche lumo wo bana manche wo bana Dzaase wo bana akwa shonche wo bana shipi wo bana safachi wo bana da frache manche me ni divisional chief say wo bana na manche me keni ko kwa onke ya ansu da frache ye shiba mi ngeshi manche enye fe ga manche akangma aje ya kaya akangma aje manche enye efe ga manche sempe manche enye efe ga manche onushi niji Jamestown kota kemba Usher Town atofoni jabola manche enye efe ga manche otubro manche enye efe ga manche odabunu asene manche enye efe ga manche over no bumdui gbese manche enye efe ga manche osu manche enye efe ga manche la manche enye efe ga manche tashi tabibi ashini tashi manche enye efe ga manche nuwa manche enye efe ga manche over no bumdui tama niji tama manche enye efe ga manche adam manche enye efe ga manche adam manche ke ga manche tashi if your vice ya ke tomo ta fraje numo krobo gbogbo ke sha igbe ke ni bi efe adam manche da hun le head o jemi shi gamanche ke yo bu ade leji mo ni dumo ga na me echeme ke hime ni hiole na wole chofanji bokete la we la kote ado aushi obuntuwe sakumo dantu kole kran aye le ke mene himene ameji mene ji wo sofo nupa ni ta frache la kote ado aushi ke bokete la we niji mi we gbobu romo ke na romo ta frache dantu romo kole romo sakumo romo gwa romo kran romo niji mene wundu moshini maka ke le gamanche keji na gbako abaga ke ni be ta frache ko sani wonna neke enumu ke ni ashinumu eke gan adam be enyi ete enyi oluba oboni e kan shi yo iya wo se nueta e shaka bu ko fe o kwe Anɔkwale ye ga fe mo ne acho ni eje royal me ni mo ni ni hani nke
ne baham. Ji Aaron dream comes true event. Smo beni ibie ko fe wedding engagement party adori yala. Ko fia no ko chame ame baba sha ehabu. Ni me ame hani ye fe follow ko mi ne. Ji Royal Beauty Cosmetics and Fashion. Amo no fia no ko to ani mu che earpiece no fia no amo ko chame. Ame ke baba habo yo shia. Esa no boy la kudo ko le ko chame. Ame ke baba no chame ni oke no ku. Yo wo ba cha no shi mba. Tumo beni o glami ke hawo. Namu ji cafe Dzaase. Namu ni yehebe ake eyo Dzaase. Namu ji Ghana Paramount Studio yani Dzaase. Ni ya to toga. Eye Dzaase che. Anywhere. Yebe. Kunupu emebe. Ake ni ya to toga. Eye Dzaase che. Ni tetekwe the first. Ke okwe rotation and succession. Kenkren Dzaase che. Ye amugiwe na ye demeji. Ni tetekwe the first. No mbra me ayi bakebo ebinu ayi kofi ke enabi said me santetekwe let said me santetekwe ebidi face Gerard Emmanuel ni tetekwe kemba usanganya oti akeleni ji ni tetekwe ni ji enyo Ghana Paramount to Dzaase and principal kingmaker of the Ghana state. I born in Nichumo 2004. I born ni be in town. Okay, about 2005, 2006 I will come Dzaase. Ni wonyimi no ni di nyemi nupa ni di ni yate otoga ofa ni ye nyam gi ala me afie le coordinator ofa ni ame woku icho ye je me e alaba e abala ke achole okan mi sa ni onko Clifford ishite yabara ataya akwe ni moni dumoshi ni aketo ni tetekwe keje ayikwe chepono adanu ka dansa adanu bi adi ayikwe cheponi di ni tetekwe ametutuntu ni otoga ye Dzaase che ye anywhere Cashin generation. Doni Dr. Nita tetekwe ni ji enyo leji Dzaase che. Ya ishiba mi fio ke ma wo hin no. Nchuo chi npe. Ofa ni nchuo chi npe. Ona ni 1948 structures na ke abafi adori na ke wo taki komi ni 48 65 48 no structures ni oni 48 structures ni ake wo taki komi the second ni ona kemba no se ta frache 60 na akpale 62 keje 40 akpale 62 taki komi the second I always said ni misa tetekwe ni moni dumoshi by then ni ahale Dzaase che egbe na ketune di ni teko abodo the second ni see ye reigned off le dumumbi ami na ga wo taki komi the second keje 48 ego 68 21st of April
ne yo wala je me ka ba 60 by 57 59 something e gbodo no ake money bata esu ono na ka ya tole James Henry Anna ekazi ibadu mo chasa be abonu aye igboko akawo se ni santete ku ni ateshiashi na ka woni amu awun elehun ehadori program elehun no ni 65 Jamege executive council ke all the structures ni yo ke je 48 65 ke emanomi kembanomi atofo niji ahenenu the second after 68 in 4 years ni le kan Dzaase chegbo abola manche na ba wo ahenenu the second lahun a program ni lahun ehadori lahun no ni 72 lahun yehishibami ahene nunu the second lahun le ni no solo gamanche solo atofo eja abola patashi the gamanche je tumbawe abola meha eja atofo eja abola patashi ni gamanche je tumbawe abola gamanche lahun ena dabuami niji nansi edu gamanche ai kuma te kuba le ekena kagbe na hali after 1733 Kembanoe Urban Commission report ni accept Kemba 76 Kemba after 72 ni binite no ni gapamos to Dzaase ta frache neke ni amugi ke January 6 Brooks ni amugi ka newo January 6 Brooks ni ga sur emegbe le hun Urban Commission am set commission am set am report say le no ni ta frache do me gan Dzaase che di si rendo fe ne ga akawoku nupa hu shinu ale etu ese kamba 1980 oni yo no mima ni dumoshi ni akawo Portego the second kwaku neri the second ni Dzaase che 1980 abola manche fi ba fita ga palmos tule na ka ba wo Dzaase che enije by 62 63 abo modern piami e ba fita ga palmos tule beli gamancha ikuma te kuban yomi ke tono bitono oforitibo ke amugi sose defects tekotu defects tetaina kwa defects over the fair abel ruling houses first ruling house right now a botio teta aina kwa dabuani no amdemu few amugi we biade tekotu beno di tekotu defects we shishi no say after 8 years Portego 1826 kaje 1824 ni abatashi ni gandan me ko be fe mo kaje sakumo chochi na ba abote babu ko na ba bo ni gandan me ba fe ko be ni no se wa ko to ni ji achete manje ni yetami ni anye ni amumu ni bia na ni sen ni woja bia ni sen ni yoga se obu ade sen ke ofori ankama sen e ana biade o Portego eje takikomi Portego eje takikomi kenken Dzaase che e ba fe bocho kupe ke je tekotu Dzaase che ni ye no ba fe Portego Dzaase che ni ba fe te ji ni tetekwe the first no after bocho kupe the second e ba fe akeba fitai academy 1947 ni dani about 48 to be watche kita you are the second apate yin ni shian fe jaija kegbe no anye ni ajemi ni akemi enyu
ta frache obi akena kan wale fita yan ni teko abonua ni 48 akebatu takikomi eni o henije ni kejo bo ade abena abkwami akebabon ruling house se fimo do kenke ruling house je tata ina kwa eseshi second ruling house ba fe tako true way third ruling house e ba fe takikomi way kejo 48 boni obanina kemba 62 na takikomi the second year henije 63 be piano niji tumayi e pfa amuwa mseshi amuwa meyolu do eti ni la nyamuku ya wo January 6 Brooks Dzaase che e porte ke e porte gwa wo mi na te ri na 81 88 judgment ni ene estopel ene no Dr. Nita te ko edumo ke gapamo su Dzaase no dumo ni aketu ni Portego egbo 91 the back of order of service no ni egbo 1991 no okaje 91 wo be gan Dzaase che femo no adumo na chaloko tun ese ke ata amuchu ke jamugiwe ke set elso yati ke ni aposankra ni akepia mi ewede ni wo Reverend Dr. Reverend ni Jesse Ankra a grandfather like a piano wale ewede 62 63 ehi aboso kai no ke je sister sam kemba fe boni gbajano to aka mo shikabashi etihete e kashifan in 1992 ni Impasse lati le ke chemeni adumoshe witness of this montele na ke han te ko tubi ni ameke yu ba ye lumo ni no do na ke te ko te 92 na ke montele e salene kashido se nyam gi bia mi 95 on letters dey money ka okwa ajimakase ta frache gbajano to ni kashi ya heshiba mi le numwa ajimakase atu ni 91 96 na chaloko nwe na ke wokunu pa manomi ale niji dura position amugiwe ke takikomi e na fe na ke strategy se tako tuwe ke pia mi ba fe acropon division no all the structures say ko 65 e come with me na kan ni doubt one de go be no what you make one nye make one mami make one nye me onupa ke ni amegbawa Anɔkwale ameke wa Anɔkwale chame ko me ta frache ameke yomo ba ma shi ha o imene no gapamo su Dzaase e yodi ke ha the last the frache 1999 ni on the 30th of December ni amugi epe le tashi ye ala do ni kemba 2002 kenda abe ni le be ba dum shi pia mi wala ni enyimi di ya de le on sale na ya kape le on do no ta frache shiba mi ene no fa dum mi yue ke 2000 no mi ni tete ko atoko le gan Dzaase che ni chame hia me be omo amenye na ta frache menen kra menen fe ne ke ni no ni amugi eye egboko 2004 ni amugi ta frache egboko she tashi 24th of April of frache shibami ni bi ni wo cheme ko me amo me fe ni obonto ke 2002 ni 2005 dan e bajipo da wonu ni 2004 2005 and 2 na fe 2005 dan Anɔkwale bajile wonu ni no se namugi Gun State structures ne fe le wonu ni ke to bo ade no ni bana le hun lo mi ke cheme no le namugi ko kan judgment ni die akaya ne ke chema atashi ni akwabo na ba fe na ba yin game mo le ni Dzaase bemi chata amige na ma fe emoji 2005
which is very wrong. No me I take Canada is the first person ni ta frache ye shibami a fele gamanche lo rode lo ne 2000 rode ko kwa bi wana piami ama ko abula piami am fele piami no de ama ko afi ko abula piami no de 2005 I take Canada ni ta frache ni a awole gamanche kemba 2006 I to su ka otogame ka nupa come on the 8th of March na ma form gan ras to Dzaase, which is very wrong. Ni 88 there na ka nupa ni irefoni ke ni bi feye 2006 no mi ato na me form ne ke gan ras to Dzaase. By then 2006 ene afe 8th of March game ke gandam bi ke manse bi mu fi mo yu Dzaase. Ene no oto game ka ito su me ke enraya me. Ame kona me ke dragon no, which is very wrong. By then on the 23rd of January 2006 ene afe on the 8th of March 2000 gan ras to Dzaase. Ene afe gan promise to Dzaase ni Dr. Nita Tekwe jaya de me gonu by mo fia mo yemi na ke to le gan Dzaase che. No osani ni Tetekwe ledi gan promise to Dzaase che. Principal kingmaker of the Ghana state. Le wale no. Tell you about channel. About for Isha. Watch it. Sakumo rom. E makanta letter. Ake je ama bi ni tu ne ke tu. Aha. Ya le mo o ma be ni sakpe ikele. E ana sen ni your Dr. Ni Tetekwe o Dzaase. Ake ni Tetekwe di first the Tetekwe di second. E ye ni ta. Kanta letter ni mani.